лоиҳаи тақвияти ҳамкорӣ ва шарикии самаранок баҳри васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои занону духтарон бо воситаи баланд бардоштани маълумотнокӣ дар ду ноҳияи вилояти Суғд ҷамъбаст гардид. Субҳи имрӯз санаи 26 июл масъулин бо ташкили мизи мудаввар аз амалишавии лоиҳаи мазкур натиҷагирӣ карданд. дар мизи мудаввар ташкилкунандагони лоиҳа, раёси кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагони ташкилотҳое ки маҳз барои пешгирии зӯроварӣ нисбати занону духтарон корбарӣ мекунанд ва ҳуқуқшиносону равоншиносон иштирок намуда тавсияву пешниҳодҳои худро гуфтанд. امروز هر یک اویله که در جمهوری تاجیکستان زیست زندگانی فعالیت دارد حتما و اویله مستحکم پایدار اویله سالم باشد و روند اساسی فعالیت رئیس جمهور بازان و اویله ولایت نیز و نمون روانه کرده شده است و من فکر میکنم که در یک جایگی با تمام شمایان پیش از همه سوبیکت‌های پیشگیری کننده و به واسطه اتحادیه جمعیتی تشکیلات‌های جمعیتی امروز ما و شما در این سمت باید باز هم کارهای نظارت رو باید که ما برای مانده باشیم. ташкилоти ҷамъиятии мир, маркази имконият баҳри рушд, лоиҳаи тақвияти ҳамкорӣ ва шарикии самаранок баҳри васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои занону духтарон бо воситаи баланд бардоштани маълумотнокӣ дар ду ноҳияи вилояти Суғд Бобоҷон Ғафуров ва Айни амалӣ намуд. дар амалӣ намудани лоиҳа шарики иҷроия ташкилоти ҷамъиятии ибтидо дар шаҳри Хуҷанд интихоб шудааст. иттилоъ дода шуд ки лоиҳа дар чаҳорчӯбии барномаи дастгирии ҳуқуқӣ аз тарафи ташкилоти байналмилалии ҳуқуқи ғайритиҷоратӣ маблағгузорӣ карда мешавад. ҳадафи асосияш ин пеш аз ҳама васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои занону духтарон бо воситаи баландбардоштани маълумотнокӣ мебошад. В рамках проекта были проведены информационные кампании в джамаатах, в отдаленных джамаатах этих двух районов. И во время этих информационных кампаний мы охватили более 600 человек. Также во время информационной кампании были розданы небольшие флаеры с информацией о том, о существующем законодательстве Таджикистана, которое регулирует вопросы гендерного равенства и предотвращения насилия в семье. А также этот флаер содержит информацию о тех организациях, государственных структурах, работой которых является предотвращение насилия в семье. Сегодня мы провели круглый стол с участием представителей государственных структур Сагдийской области, с участием общественной организации. И во время круглого стола обсуждались вопросы сотрудничества государственных структур и общественных организаций вообще по вопросам предотвращения насилия и повышения гендерного равенства. Какую работу мы можем делать вместе? ташкилоти ҷамъиятии мир дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии ибтидо ва раёси корбозанон барои амалигардонии баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила барои занону духтарон имконият дод ки донишҳои ҳуқуқию маърифатии худро сайқал диҳанд. иштирокчиён дар тренингҳои омӯзиши сатҳи маърифатнокӣ ва дониши ҳуқуқии худро баланд бардоштанд. инчунин онҳо дар доираи амалишавии лоиҳаи мазкур вобаста ба паст гардонидани сатҳи нобаробариҳои гендерӣ низ ба худ маълумот гирифтанд. از دوری اگر مراجعت ها گفت زنیم اگر مراجعت ها بیشتر خودی باز هم همون نه اینکه زوراورا بلکه باز هم همون شخصانی که گرفتاری زوراوری در عائله شدند با ما مراجعت میکنند و در نوبت خود ما آنها را یعنی که بازروانی میکنیم به همون مؤسسه هایی که با آنها کاربری میکنند، از جمله به کمیته کارگزاران، از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی که به واسطه بررسی عریضه آنها را بررسی میکنند، یا اینکه در حالت هایی که به آنها کمکی اگر روانشناس ضرور باشد ما میتونیم که هم در خودی اتاق همین خودم و روانشناس با آنها کار میکنن و بعدا آنها با دیگر تشکیلات های جمعیتی که در این سمت کار میکنن یا اینکه مقامات های دولتی که در این سمت کار میکنن روانه میکنیم. مهلتی عملی‌سازی لایحه از سنه 15 فوریه سال 2023 آغاز شده تا 31 آگوست معین شده است. در دایره عملی‌شوی لایحه مذکور یکچند معرکه‌های اطلاعاتی، سمینارهای آموزشی و میزهای مدور در دو ناحیه‌های ولایت سوخت تشکیل کرده شد. تقویت همکاری و براه ماندن شریکی ثمره‌بخش بین ساختارهای دولتی و تشکیلات‌های محلی جامعه شهروندی برای وسعت‌دهی حقوق و امکانیت‌های زنان و دختران توسط بلند برداشتن معلومات‌ناکی اهالی هدف اساسی لایحه بود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.